Ndagushimiye kandi nguha n'ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora guhindura location y'ahantu uherereye mu gihe uri kuri internet. Ese iki kibazo wigeze kukibaza? Ukuntu ushobora kuba wahindura internet, niba uri kuri internet umuntu ashobora kuguhakinga akamenya IP address yawe cyangwa se internet protocol akamenya ahantu uherereye. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kuhisha ahantu uherereye ku buryo mu gihe uri kuri internet ibintu byose waba uri gukora nta muntu wamenya ahantu uherereye. Ni ibintu rero byoroshye cyane. Nyuma yo kureba iyi video urahita usobanukirwa uburyo bikorwa. Yes, ntabwo nguye ngo ukora ibintu bitemewe n'amategeko wihishe, ariko nanone ibi bintu bishobora kuba byagufasha nk'aba haters cyangwa se abantu bashaka gukurikirana amakuru yawe n'ibyo urimo kuri internet ku buryo batamenya ibyo uri gukora, mbese bikaba nka protection yawe mu gihe uri kuri internet. Yes, nguhaye ikaze rero. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe hano kuri Mukire TV. Nje nitwa Mr Sam. Twagiye kugira ngo nkwereke ukuntu bahindura location. Rero hari website bita whoever.net. iyo niyo application igufasha kubanza wamenya location y'ahantu uherereye. Yes, reka nshyireho internet hanyuma nkwereke ahantu mperereye uyu munsi. Ubu ngubu ndi gukora ino video, hanyuma ndaza guhita nkwereka n'uburyo wahindura location, hanyuma nkwereke nyuma yo kubihindura ahantu ndaba mperereye. Yes, rero ubwo ngiye gufungura data nkwereke ahantu mperereye, nyuma ndaza kukwereka n'ahandi hantu ndaba mperereye nyuma yo guhindura location. Yes, aka rero ni akantu k'ubwenge, ukwiriye kumenya nk'umuntu usobanutse ukoresha smartphone. Ikindi ugakora subscribe kugira ngo utundi tuntu tw'ubwenge nk'utu tutazajya tugucika hano kuri Mukire TV. Kubo dusanzwe tubana ku bworozi bw'inkoko mbahaye peace, kandi nawe niba uri mushya ushobora kureba content zagufasha gusobanukirwa byinshi kuri poultry farming cyangwa se ubworozi bw'inkoko nyuma yo kureba n'izi z'ikoranabuhanga. Yes, ubwo rero maze gufungura ubu ngiye gushyiraho internet nkwereke location y'ahantu ndi ubu ngubu, hanyuma ndaza kuyihindura nkwereke ahantu ndaba mperereye nyuma yo kugira nyuma yo guhindura location. Website ujyaho rero ni website yitwa ndaje nyikwereke. Reka tujye kuri Google Chrome dushyiremo iyo website nkwereke ahantu mperereye ubu nonaha, kugira ngo tubashe kumenya neza ukuntu ushobora kuba wahindura location yawe ugakora ibintu byawe witurije umutekano wawe, by'ukuri nta muntu wamenya ahantu uherereye. Yes, ni ibintu byoroshye cyane. Reka tujye kuri Google Chrome twandikemo www.whoever.net. urabona ko deja byanditsemo kubera yuko nari maze kubyandikamo mu kanya. Hanyuma iyo umaze kubibona gutya rero uhita ukora kuri hano hejuru ukabifungura bisanzwe. Yes, ukora ahangaha ukabifungura bisanzwe. Hanyuma ugahita ufungura iyo website yawe, ino website, kugira ngo urebe location y'ahantu uherereye ubu nonaha mbere yuko uyihindura. Kuko iyo uri kuri internet ibintu byose ukora cyangwa se location y'ahantu uri, umuntu yabishatse gukurikirana, ni ibintu byoroshye cyane agahita amenya ahantu uherereye. Bahita baguha amakuru bampaye IP address. urabona ko iyi IP address y'ahantu ndi Kigali mu Rwanda. SIM card ndi gukoresha ni ya MTN, telefone yanjye DNS byose mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse ubwo bivuze ko nyine iyi IP address mubona niyo igaragaza ko ndi mu Rwanda. Ubwo umuntu ushobora kubikurikirana ari nko hanze y'igihugu ashobora guhita amenya ahantu mperereye, SIM card ndi gukoresha, telefone, amakuru yose yerekeye telefone. Urabona ko ibi byose hano biba bigaragara. Urabona ko ndi mu Rwanda kabisa, Kigali, ni ibintu bigaragara. Iyi rero niyo website yagufasha guhita umenya ahantu uherereye iyo uri kuri internet. Ikora n'ibindi bintu byinshi cyane. Witeguye nko kuyishyura yajya gufasha kuba yakora nka VPN kugira ngo uhishe location y'ahantu uri, kuko urabona ko ushobora kwishyura nk'amadolari 9 cyangwa se 3 ku kwezi kugira ngo ijye ihindura location yawe
ariko urabona ko ibi ni ibintu bisabwa kwishyura nyine kugira ngo babashe kuba bahidinga location yawe. Reka nkwereke rero uburyo wabikora bitagusabye kwishyura ukoresheje iyi application ngiye kukubwira. Yes, urabona ko mu by'ukuri ibintu byose hano biba bigaragara. Application uri gukoresha ni browser, telefone yawe, Android, SIM card yawe, IP address yawe. Mu by'ukuri hano urabona ko ibintu byose biba bihari. Ni ibintu byose biba bihari kabisa, bigaragaza ahantu herereye telefone, kuko izi DNS nazo urashobora kuzikurikirana bagahita bamenya n'ahantu uri ku yindi kabisa. Hanyuma ibi rero wabihidinga gute ugahindura location yawe? Yes, mu kubihidinga rero uzakoresha application ngiye kukubwira. Application ngiye kukubwira rero ni application abantu benshi musanzwe mukoresha, itanga internet y'ubuntu musanzwe mukoresha, cyangwa se niba udasanzwe uyikoresha wareba video twakoze igaragaza uburyo wabona internet y'ubuntu nayo ikaba yagufasha. Iyi application yitwa Stack VPN. Stack VPN igufasha kuba wahindura location y'ahantu uherereye. Yes, ngo bikorwa gute rero? Turasubira muri setting yacu kuko murabizi ko ikorana na Airtel. Duhindure data zacu tuzishyire kuri SIM card ya Airtel. Yes, tuzishyire kuri SIM card ya Airtel kugira ngo tubone uko duconnectinga na VPN. Hanyuma turasubira kuri ya website nkwereke ukuntu location yawe iba yahindutse. Ubu ngubu nibereye Kigali mu Rwanda, ariko mu kanya ndaba ndi gukoresha IP address yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nibereye i Kigali. Ni ibintu byoroshye cyane. Urabona ko data tumaze kuzishyiraho za Airtel. Hanyuma turaza duconnecting VPN. Niba usanzwe utazi ukuntu bayiconnectinga, wanyandikira muri comment. Niba usanzwe uyiconnectinga ubizi uyikoresha ni byiza cyane, biragufasha kuba wahindura location yawe ukajya uyikoresha wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ahandi hantu hatandukanye mu bihugu byo ku isi bigiye bitandukanye. Hanyuma urafungura data zawe. Yes, urafungura data zawe bisanzwe, utegereze ube connected. Hanyuma nyuma yo kuba connected turasubira kuri ya website turebe ese IP address iri hehe, noneho turi mu kihe gihugu. Ibyo nibyo bintu tugiye guhita tureba nyuma yuko ino VPN yacu ibaye connected. Ira website rero ubu kwiriye kuyimenya, niyo bita whoreva.net. niyo igufasha kuba wamenya location cyangwa se IP address y'ahantu uherereye. Urabona ko deja VPN twabaye connected. Hanyuma reka dusubire kuri website yacu turebe ibi ngibi nibyo twamaze kureba. Reka tubikuremo twongere dutangire bushya. Yes, turasubira kuri Google Chrome yacu. Ubu ngubu namaze kuba connected kuri VPN, kuko VPN ihindura cyangwa se location y'ahantu wari uherereye. www.whor.net. Yes, ufungure location ino website. Hanyuma reka turebe ese turi mu kihe gihugu. Urabona ko IP address birimo biraza kabisa. Ndagira ngo mbizuminge neza mubibone neza uburyo IP address ihinduka mu munota nko guhumbya ukaba wageze mu kindi gihugu cya kure cyane. Yes, iyi website ukwiriye kuba yize whor.net. Yes, reka dutegereze byirodinge. Aha ngaha birategwa na network dufite. Hanyuma turebe neza location ese turi mu kihe gihugu noneho ko twamaze kubihindura. IP address urabona ko ni imibare barimo baduhereza. DNS yafasha kuba bamenya neza ahantu uri. Deja urabona ko ubu ngubu nageze aho bita New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko ubu ngubu nta muntu ushobora kuba yakurikirana ngo amenye ko ndi hehe, ndi mu Rwanda. Hamwe ni application rero ushobora kuba wahidinga location yawe mu by'ukuri.
barabona ko IP address iragaragaza ko ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugi wa New York. Yes, ngira ngo murabibona neza cyane. Yes, IP address muri Amerika. Bivuze ko ubu ngubu nshobora gusubira inyuma, ntasubiraho bundi buke ugasanga naha ngaha location yahindutse. Yes, kuko igenda yimuka ugenda wimura location y'ahantu uherereye. Iyi rero ni application nziza cyane, VPN. Uretse n'iyi Stack VPN n'izindi VPN zo ushobora gukoresha ukazihuza na data uri gukoresha cyangwa se wifi y'ahantu uri, nazo zihindura location yawe. Yes, iyo ni video nzabakorera ubutaha. Nimwandika like, nimukora like mukandika comment y'ukuntu mwakiriye ino video, nzabakorera igice cya kabiri part 2. Yes, ndagushimiye rero wowe wakoze subscribe. Nje nitwa Mr Sam, channel ni Mukire TV. Niba utarakanda subscribe ukwiriye kuba wayikoze kugira ngo utundi tuntu tw'ubwenge nk'utu ujye utubonera ku gihe mu bambere kabisa. Ubu rero nibwo buryo ushobora kuba wahidinga location yawe. Muri part 2 nimunyereka ko iyi mwayikunze, mukanda like, mukora comment, nzakora part 2 mbereka uburyo wakoresha n'izindi VPN zose zitandukanye zitari Stack, izarizo zose, cyangwa se uburyo wakora setting ugahindura IP address yawe. Banze munyereke ko iyi mwayikunze, muyakiriye neza, mutanga ibitekerezo kugira ngo muzabone part 2. Yes, nje nitwa Mr Sam, ndabashimiye cyane.